kakaniya uayat ko kunang asikat umadayo ingkang trabaho ken nagsakripisyo tadakkel di sweldo ket pinalubusan ka uayat ko kunang para kadata ti iya adayo na matiak metken ka taadda taleko idita adayukan ket di kan mabantayan ti among jak maduktalan nga adda iti kamalalam nagpakada ka kaniya uayat ko kunam asi siyak tulaeng tiin ka patpaten tiin ka ayaten nagbitutak laeng nalubusan ka uayat ko kunam para kadata ti iya adayon na matiak metken ka taadda taleko taadda taleko taadda taleko